mhlawumbe ivideo yakhe silendele kakhulu ithina ama likes noma abantu asebeyiviewile. Ngicabanga ukuthi eku YouTube mhlawumbe no 400k ama views ngoba sengikwazile kahle kahle lento 400,000 abantu asebebukele. Asingibingelele siphinde sinamukele kulolu hlelo oluyingqayizivele Izinkondlo Ziyaphilisa. Namhlanje ke ngijabule kakhulu bazalwane, inhliziyo yami iyachichima ngihleli nomuntu omkhulu lapha. Abanye benu ke bazomazi mase ngimethula futhi mase bemuzwa noma esekhona bethi awuyena lo. Ningadito futhi namhlanje ugqoke kanjani ngoba ngiyazi naye nimbone efakize evatho lapha eseyintabeni kuphi esho izinto ezakha ngendlela esimangaliso. Umfowethu engihleli naye namhlanje igama lakhe Mncedi Umqingo wakwaMthimkhulu. Udabuka le enchanga kuhamba kahle baba. Ngiyaphila njani mfowethu? Ngifuna ukubuza kuqala ngiyazi ukuthi udabuka enchanga ngeke ngibuze nje wonke umuntu ngithi usukaphi. Kukuphi la uhlala khona ngifuna igama lakho elilona njengomuntu ohlala khona ngoba nginakho ukuthi mangiyifunda inobulungu kakhulu yana indlela ebhalwe ngani. Ngokomthetho isentshangwe. Entshangwe ngenxa yokuthi abelungu bahluleka ukubiza lelo gama base bebhala khona lento abayibhalile emabhuthini uthi khona lento abayibhalile yini intshangwe khona ngizothi cishe kufane nomoba yabo izinto ezikanjalo ngicabanga ukuthi mhlambe dala zayikade itholakala khona kakhulu because khona indawo ezayiqanjwa ngento etholakala kuyo njengoba umlazi kwakuwumlaza ushakesha ukuthi lamanzi anomlaza abelungu bahluleka ukuthi umlaza bathi umlazi yabo izinto ezikanjalo kodwa ke ngiyabingelela Umncedi inkaba iseshowe eshowe emlalazi emlalazi yebo ukuthi ngikhulele eClermont ngahamba ngimncane esho ngakhulela eClermont ngafunda khona ngaze ngaqeda ngase ngiyohlala entshanga ke ngezime izithize ufike nini entshanga fike ngo 2014 2014 ufika vele entshanga ngoba usuqalile ukubhala inkondlo ngase ngiqalile ukubhala uqala useshowe noma ngiqale ngiseClermont kanjani kwenzakala kanjani wavuka wathi yazini wathi ngingabhaleka namhlanje Umncedi wayekade rapper yabo rapper kabi awumeke ngezulu ayibo ngiyazi le ndaba ngempela konke ongangikhombisayo nje noma ungihlisha nje umrapper nje ukubhekisha ufuna sibachazele abantu abalinto izobuye ibona gogo uthi umfana wayecula lo mculo lona walabafana laba bathi babuye bebe kwamabhluke la babebhek la kushuthi uma ngapha ngibe ngapha mina kukhona okushoyo kumabantu laba sikokezelile nami kube khona ngisho sakuphendula kanjalo kodwa kushuthi fanele kodwa kushiwo ngamagama athi kanjalo nje ngangade ngenza leyo nto ke leyo kwawukuthi ngelinye ilanga kufanele siperform esikoleni yabo ngakhohlwa ngase ngise high school ngoba ngiqala ukubhala inkondlo ngo2010 hawu World Cup ifika nezinto ezinhle yawusuka nini yabo so ngalesikhathi ngiperforma ngakhohlwa iUSB ayine-beat kwawukuthi kufanele ngishaye iacapella uma ngishaya le acapella yabo esikoleni kuba nomsindo nani angikwazi ukuthi ngiflowe ngendlela engiflowa ngayo kwi-beat because vele acapella so kwavele kwaba poetic yabo kwangabe kusaba ilento ukuthi i-rap yabo abantu ngoba mawenza lento ye-rap kufanele uhambiselane ne-beat yabo so othisha bezulu bangibiza bangincoma hayi bimnandi inkondlo yakho awubi inkondlo okay yabo kanti ke vele ngawo lo nyaka kuzoba nama kwaku 14 February lapho kwaku celebrate lento oyenza ngaleyo la ngihlobene nosuku kwa celebrate kwakuyinto eyithandana kwakuyinto enothando nje uqondise kumuntu wayekhona lapho noma uyisholo nje hayi ngangisholo so othisha baba nalento ukuthi kumele kuvulwa ama poetry sessions already mina sebengithatha njenge poet sekuyimina okumele discover amanye ama poets esikoleni yabo akukho futhi usingibatshela ukuthi abayi understand ke lento ye rap abantu abadala akukho bathi ukuthi batshela means ngumrap angiyezi lento so nami ngempela ke kwaba uthando ke vele ngoba I poetry ne rap into wena ke mfethu before uzo ku realize
ukwazi ukubhala kwakho izinkondlo ngaleso sikhathi wawuyithatha kanjani inkondlo wazi ukuthi nje inkondlo wawuthini noma into wawuyithatha kanjani nganginalento ukuthi inabantu bayo yabo because ngalezo ikhathi ukuthi uyakhumbula kwakusawo Sibo the Poets Siyabonga Mpungose kwakuyibona nje ababe yabo so ngisho ukuthi uyayenza ngaleso sikhathi wawungabizwa ngegama lakho kwathiwa wenza lento Sibo the Poets wena fake nangu Sibo lapha yabo kwagcina kuyileyo nto ukuthi hayi nami ngiqala ngibalalelo zibayibo abafethi bakhuluma izinto eziright nje kwakungaba nami nalokho ukuthi okuvela abantu abaningi njengoba bengayi-understand lento ye-rap indlela cause inhloso yami kwakukudeliver message yabo so indlela engizolaleleka ngayo iyona le ngoba ngifuna ukukhuluma nawo wonke umuntu ngalesikhathi se-rap ngangisenzela kakhulu mina nabafethu ne-age group njengangikuyona ngaleso sikhathi ngoba ngiyaxolisa ukuphazamisa ngoba kulento ye-rap kuyenzeka ukuthi uyicule into uyishuze uyiqede uthola ukuthi wena kuphela uyi-understandayo nalabo abaseduze nawe nabangani bakho kuphela uyabo noma kungakhona ukuthi ayikho lento osukuyisho kodwa ingoba nina niyazi ukuthi leyo nto ikhuluma ngani yebo leyo nto so mina inhloso ukuthi ngikhulume nawo wonke umuntu laqala ke uthando le-poetry lahamba kodwa ngangagxilile kangako because into ebengiyithanda kakhulu namanje kusayibhola ukudlala ibhola until kuze kufike ngo-2016 yabo umuntu lento yakho kuyaqondana uqala ukubhala inkondlo ngo-2010 uthanda ukudlala ibhola ngiyakubona useseground noma kufika ukhona uqala ukudabula ngenkondlo aqhela udedele yabo ngo-2016 ekseni ngilalela iradio ngiyaklina mangilalela iradio ngizwe unyaka Wesethembiso yabo uzinto ungakholwa ukuthi khona umuntu ongabhala kanje yabo ulalela ubaba Mavundla yebo Lungisani Mavundla mangiphinde ngilalela ntambama ngifuna ukuyiphinda le nto leya because ngathi ngiyaphupha mina yabo ayi mangiphinde ngizwe ngithi mina ngeke nakusasa kufanele inhlobo nakusasa kufanele ngizwe lento yabo ngamlalela isikhathi esingangesonto and njalo mangiyilalela khona into entshe engiyifundayo yabo umuntu abhale ngalendlela uzwe ngathi ngiyancinza emzimbeni yabo naleyo nto ukuthi khona abantu abakwazi ukucabanga ngalendlela yabo from there ngangazi ukuthi yazini ngipoet manje yabo so nje unyaka Wesethembiso Lungisani Mavundla namanje la ngihamba khona uyena owenza ukuthi umncedi azabe umncedi namhlanje baba Mavundla nangu umncedi ekhuluma yabo kwawukuthi ke from there ngaba nalento ukuthi hayi no sengiyabhala manje sengiyabhala kodwa ngingakaphushi ngalendlela leyo ukuthi sengiyaphusha ukuphusha kuqale nini lapho uthi mawuthi yabona ke manje ngiyaphusha ke manje ngoba phela inamba zakho zayikhulumela ku Facebook ngiyangibona nako YouTube mhlawumbe ivideo yakhe silendele kakhulu ithina ama likes noma abantu asebeviewile ngicabanga ukuthi eku YouTube mhlawumbe no 400k ama views ngoba sengikwazile kahle kahle lento 400,000 abantu asebebukele shutho nosubona abantu singasho ukuthi aba 400,000 kunjalo nje yazi ngeke uzukholwe ukuthi yonke lento iqale ngonyaka odlule khona ipost engisanda kuyishare ku Facebook ngomhla ka 15 March last year ipage lami belinabantu aba less than 500 ipage namhlanje ipage lami ku Facebook mongangena kulona sekuhlangene konke ama followers nama likes linabantu abadlula 150,000 lithini ipage Mncedi Umqingo mthimkhulu lento yenzeke in space of unyaka uyayibona le nto leyo ukuthi aziziningi nezinkondlo sengiyipostile kodwa ngonyaka ngikwazi ukuthi ngiachieve umvuzo wami uyalapho ukuthi kwenzeke kanjani ngoba ngizokutshela ngikubuswa yini sengivakashelwa abantu abaningi la abanye babo kwakwafika le end lana uzohamba uyocinga lapho ku YouTube uzombona umuntu wafela ukuthula eniyanikisi uyanenebula lo ntombazane ngelinye nzima mayibhanga wathi kimi ubesathe ukuthi ugozo lolodwa usecabanga ukubuya ufuna ukuthatha seriously into ngifuna senze labantu abanje ngayo ukuthi senze njani ke kubalekele ukuthi nabi indaba zabo inyewe kanje ukuze kudayiseke lento ine space of unyaka ngitshetho nosunabantu ama 100,000 ade be less than 500 yabo hayi siyese kulokho nathi siyese kulokho nyoka YouTube kodwa ngicabanga ukuthi into okuyiyona ebaluleke kunawo wonke ngoba ziningi imbongo eThekwini futhi ziyabhala zibhala into ezwakalayo into engicabanga ukuthi iyona ewukhiye noma ngizosebenzela umncedi ukuhluka yawo ukuthi okay
sesiwabonile ke siyibonile imbongi nazi zu10 lapha kodwa lo owenza into ukuthi uyabo because singabhala ngento eyodwa mase kuba nomehluko umncedi uthe mefika wafika nezingubo ezidabukile inkondlo yami yokuqala nje yayithi bathwele kanzima yabo leyo nkondlo ngiswenqo isikiphe esimnyama ngiphuma endlini endala ngiyakhombona iyona ke inkondlo ke eyangisatha yangibeka la esengikhona manje ukuthi kuze kwenzeke le yanto le nkondlo ngayipost ekseni ngathi kwako wo10 ngifaka ku Facebook kufika kanjani Mncedi uzuthi wena ngifuna ukufaka isikiphe esidabukile ngiphuma endlini endala ngithola umuntu ozongishutha uyirealize nini yonke leyo nto le angithi manje mawuyimbongo uphila kabili ngangise rank kuze ukuthi iyafika nje le yankondlo ngiyabhala umuntu owayekhuluma eshumayela kwakuwumuntu wayiqoka ingubo ngizothi rank yabo umuntu ngizothi ngicishe laba fethi sibabiza ngamaphara yabo kodwa akakazwanga ukuthi alaleleke ngenxa yezinto ayigqokile although into ayisho yayipowerful ngalendlela yabo and then mina ngalalela ukuthi yazi lo muntu lo abantu isikhathi esiningi abantu sebemjaja ngokuthi ugqoke kanjani more than into ayishoyo uyabo lento ayishoyo ipowerful ngalendlela kodwa akalaleleki ngenxa ye-appearance yakhe yabo so sengizama ukuveza lento yokuthi kuningi esingakufunda kuona wonke umuntu because kuyenzeka umuntu agqoka isudu kodwa angasisizi ngalutho angasho lutho esofana ugcinisa la uthi uyayibona leyo nto leyo so into engangizama ukuyiveza ilento ukuthi wonke umuntu khona ongakufunda kuyena mina umuntu nomuntu njalo uma ukhona esixoxayo ngenza sure ukuthi khona engikufundayo kuyena ya kwaba yileyo nto ke leyo nkondlo mangiyipost ekseni sengingena ku Facebook intambama ipage lami laselinabantu aba more than 3000 ngiyipost ekseni ngosuku olulodwa ngosuku lokuqala yabo laze lafika ngicabanga ukuthi ku 12000 ngaleyo nkondlo kuphela and abantu sebefuna ezinye ke inkondlo ke kwaqala lapho ke ivela happy lento ngoba uma ngibhekisisa noma nje uma ngikuanalyze phela ngiyabuka mina la online lento yakho okumi yokwenza inkondlo sasketch yabo into engishoyo into kuthiwa nama props khona nje ukuthi uzogqoka kanjena uzophuma endlini kanjani and ngizofusa futhi usipaintele nepicture behind i-team osebenza ngoba ngeke phela uhype into uyishuthe la mhlawumbe uma ukwenza lokho usiza ubani uyabakhokhela labantu survive kanjani wena okay lento isuke ekuthenini inhloso yami inkondlo nje zami njalo uma ngibhala inkondlo noma mangicabanga ngisuke ngicabanga ingane yomuntu omnyama ukukhula nje kwayo yabo nokuthi abantu bayibona ukuthi babaluleke kanjani ukuthi nje kuba umuntu omnyama kuyisibusiso kugodwa yabo kunezinto esikwazi ukuzenza ezinye inhlanga engakwazi ukuthi zizenze yabo okusho ukuthi uma ngabe mina ngikhulele ekhaya mhlambe la ngizothi siyaxakeka khona akusho ukuthi ngeke ngifike la engifuna ukuba khona yabo ukukhula kwami angajustify la engiyakhona uyayibona leyo nto leyo nalento yokuthi uma ngabe ngilowo muntu lo ophuma kulelo khaya lelo akusho ukuthi ngeke ngisaya ndawo nje enhlobo yabo ngingachazwa ukuthi ngisuka lapha uyayibona leyo nto leyo ileyo nto engangizama ukuyiveza kwaukuthi ke siyahlangana nabafethu uqala nje ukushutha besishutha ngefoni yabo sashutha ngefoni uthando ngesikhathi uthando likhula siyaqala khona abafethu abangisizayo abangani bami nje kahle okuyibona ngabachazela nabo ababuye banginika ama ideas kwaba yilento ukuthi hayi ndoda ngeke ayizama ukuthi sihlanganisele ikhamera yabo ukuhlanganisa ikhamera nje kwaukuthi nje sihlanganisela nabafethu yabo kwakhona ke nabafethu abangisizayo ngasekhaya yaqala ke lento yaqala nje yancengeka kwaze kwaukuthi uNcedi uyafika ke la baningi kakhulu abafethu dumile manje entshangwe hayi cha awudumeni hayi lutho entshanga kuphi kanti yazi ukuthi entshanga bazi ukuthi khona uNcedi ngoba manje uma sesebengibona abangibona ngithi nezingobe ezidabukile bangibona mhlawumbe usolokuthi sengigqoka izinto zebhola yabo babuye badideke kodwa bayazi ukuthi ukhona uNcedi la engaziwa khona kakhulu ile ndawo lezi zangaphandle yabo khona la eThekwini eMatsane Clermont indawo eziningi kuyenza kanti ukuthi uyihambela nje mhlawumbe kwezinye indawo njengalezo oyibalulayo ukuthi abantu ba recognize manje emgwaqweni sekusebe uyena lo mlisa lo
njalo ngempela kade ngiza lana nje ngiza kuwena ekuseni before ngikufonele ngisho ukuthi ngila khona usesengihlangane nabo lapha la ngaphandle bacethe sicela ukushutha hawu kanti uhlala bebangaka besimama bebangaka ngoba ngeke kuyabalisa hayi nawo amajita kodwa njalo akwenzeki sekukancane ngempela ukuthi ngiyahamba ngize ngiyabuya engekho umuntu ithini ke lento wena mawusubona ukuthi umsebenzi wakho usudonsa attention yabantu ngisho uyihambela yabo manje sekuzoba nzima mhlawumbe uyengenele esitolo osithanda uyiyo lejwayelani uzothi umncede ejwayelani ngicabanga ukuthi vele ngoba ngila engikhona ngisaqhubeka khona lapha ekuvezeni khona lokho ukuthi awungashintshwa isimo yabo akubo wena ushintsha isimo ungena kwami khona ejwayelani kusayikhona lokho kuveza ukuthi akusho ukuthi mangingena ejwayelani ingoba mhlambe ngeke ngikwazi ukungena kulezi ezinye izitolo uyayibona leyo nto leyo ukuhamba kwami ngophaqa akusho ukuthi ingoba ngingenazi lonto njalo ngizama ukususa lezo zinto lezo ukuthi umuntu ungamjaji ngento ombona yona eyiyona manje uyayibona leyo wangikhubuza inkulumo esibe nawo la singakaqali city of air sikhulume ngante kanjena ukuthi kakhulu osonkondlo banakho ukujajeka ngenxa yomsebenzi wabo noma izinto abayishoyo kokunye kuyaye kube nzima ukuthi umuntu enze izinto ezenziwa nje emhlabeni mhlawumbe kuthiwa ubona ngale ndaweni yokuyijabulisa omunye umuntu angathi hawu ufunani umncede la yabo ngenxa ukuthi wena uyayubhala izinto ezakhayo nezibuye ekhuluma ngalezo zimo obuye mhlawumbe nawe uhamba uyekuzona othi eceleni nawe umuntu ungafisa ukuphawula uthini ngale nto ngalento yokujajeka kwisociety ngenxa ukuthi wena kuthiwa wena ukhuluma izinto ezikanje lento efana nje nobufundisi ngeke ngize ngikhuluma na ngomfundisi esenze example ngaye la ngoba sobe sasifaka abanye abantu endabeni zethu kodwa besikhuluma ngayo lento yokuthi kwesinye isikhathi umphakathi noma isociety izokujaja ngenxa yento oyiyona nento eyikhuluma athi egcineni umuntu phela umsebenzi kodwa asiphile yeah kodwa ke ukuphendula umbuzo wakho ngiqale nje ngale side labantu abantu banalento ukuthi uma ngabe uthisha awukwazi ukuthi usitshele ukuthi sina sifike early classini wena ufike 30 minutes late uyayibona leyo nto leyo ile nto soyebezama ukuyiveza ukuthi ithi noma uzenza izinto akushiyo ukuthi asingazenzi izinto azizenze kodwa ngendlela ehloniphekile akwazi ukuthi mina ngingabhala inkondlo manje ngotshwala utshwala buyabheda nani mina futhi ngibonakala nabo la emgwaqeni ngehla ngenyuka njalo mangiphuza angiphuze ngendlela okuyiyona uyayibona leyo nto angabi sekuba yimina futhi osetrenda kakhulu futhi kuthiwa nimbonile ubesehamba inqunu nebhishi yabo yena lo muntu ekade sitshela ngabo utshwala yabo so ezinye izinto vele sabantu siyawenza namaphutha nami ngisazowenza amaphutha mhlambe khona enye ivideo yami esawukitholakala ngisephutheni emhlabeni yabo kodwa ngiyazama ukuthi noma ngikwenza angasali sekuba ukuthi ngiwenza ngokuyinhloso ngoba khona umuntu enza iphutha elenza ngento eyinhloso uyayibona leyo nto leyo manje kanjani manje abantu yaqasha ayi kakhulu kuwuthi kwaba nalenkinga le lockdown kodwa ya nje sekuthe ngoba sethe umongameli maningi kakhulu ama bookings maningi kakhulu sekukancane ukuthi ngitholakala emakuyi weekend yabo inkondlo seziyabhukwa ke manje zifuna ibook inkondlo guys sekukancane ngitholakala ema weekend I challenge esisana ngicabanga ukuthi nje emkhakheni weinkondlo kusayilento ukuthi umncedi ngoba uyaziwa sekungconywana manje ngomncedo seyaziwa usezothathwa abekwe khona lapha etendeni nalabo abantu laba kodwa makuwumfana nje wenkondlo kuzothiwa ake nibizeni umalume usibanibani kutholakala ukuthi umalume usibanibani akekho sekuthiwa anifake nangu umfana wenkondlo uyayibona leyo nto leyo afaka umfana wenkondlo aphilisa abantu emva kwalokho anika uthulitha wedrink namakheke siyabonga ke mkhulu uyabo kusayileyo nto leyo ukuthi engathi singazama ukuthi abantu sibenze bawuhloniphe umsebenzi wethu ngoba ngeke bawuhloniphe thina singawuhloniphi thina kuqala uyabona ukuthi uzazi ukuthi uwethe into engakanani uyayibona leyo nto ngoba manje yes mhlawumbe mangakulinganisela umncwabo isifo angicabanga ukuthi usungazobe naleyo amount ongayijaja because into engaplaniwe yabo mawucela ukuthi uzocela yawo ungacela lokho ocela khona mangekho akukho uhambe ngoba isifo kodwa ukwazi ukuthi ungafike uhlela umshado akuyonto ongavelulala ukuthi kusasa ngiyashaya yabo usukwazi ukuthi uzodinga abantu abangaka uzoyidinga entertainment mase sengikutshela iprize yami
usuthi ngiyabiza kodwa ukube bekuumuntu ophezulu mhlawumbe ubungeke nje uzomphikisa kwakumphikisa yabo so kusayilezo zinto ezincane nathi samaphoyisa kusamele ukuthi sibambisane kuzona ngicabanga ukuthi usuvele wangiphendulela umbuzo bengisazobuza mayelana nokukhokheleka ke manje ukuthi ujaja kanjani indaba yemali kodwa phela ngisho ukuthi shona ukuthi imali futhi phela ungasho uma ufuna ukuyidayisa akunankinga mina hayi ke bengisazoyibuza kodwa ngiyabonga ukuthi usuyiphenduleni ngokuthi kokunye kuyadinga ukuthi umsebenzi wobunkondlo uhlonipheke kodwa futhi kuqala ngokuthi kube yithina siqala sihlonipha lento ukuze nabaye abantu babesibiza ngifuna futhi ubaphinda abantu batshela ukuthi neke ukuthi nisifake nisishuthe ngoba nakho isikhulume suka nasekho bese kuthiwa bizani lo mfana nathi siyadinga ukuhlonipheka sibize wonke umuntu ehleli phansi kuthi asamukele nangu sonkondlo osibanibani ezokwenza umsebenzi ngoba nakho lokhu ingxenye entertainment njengawo wonke umunye umuntu ongasumbize abathi thini abathi kwaqhamuka Obani nabo basuke besho into zabo kodwa uma senza ubuciko sonke ukuthi obunye buugubhu obunye buyamemeza buyahlabelela obunye behambisana nani nathi obethu lobu yabo asithi thasike kade belalele labantu ngiyakwazi ke mina Mncedi ngiyakwazi mina kodwa naba abantu obavakashela kanti ngobani nina obani laba ngoba ngibazi mina kubuza isibhakabhaka esaceba inyembezi maqede kwehluza umcolo yakhuza inyanga yathi kahle mntomkhulolwane ulaka abantu bakho nje laba zase zifa ngamvuni yanganikhona nezingane ezisanda kuzalwa engenacala lapho sithi isibhakabhaka kwakungcono ngisho isizukulwane sokuqala saAdam noEva laba bezwe kwale ngane ongitshela ngazi izenzo nokucabanga kwazo kuyaphikisana neminyaka yazo zikhuzeni phela nazi ilandelana sengaze ziyophoseka eweni zife singakafiki isikhathi ngenxa yokujaha ubumnandi nemali hayisuka umhlaba uqalwe phansi manje ngibona nabadala bethu labayitsheli lengane ukuthi ayikho into emnandi ngokukhula yeke ukujaha libaleke ucansi makukhona abantu abangazazi nina sizwe samanguni ngiyafunga nasi nina nifuna imfihlo yezulu nisahlule yomhlaba ubugqila kunina buyingoma emnandi zonke izizukulwane ziyakuphinda nigunya kanjani nje nazi ukuthi niphakelwa abantu abaniphuca umhlaba kodwa ngizothini ngoba nempepho senayishiselwa abokhamba mhlawumbe ilanga nemisebe yalo lokho enikwenzayo bayakuthanda ngoba mina ngibazi laba laxhuma lama ngazo zombili ilanga lathi nama ngibazi laba lithi ilanga laba bafundanga noma imvelo sekubafundisa ukuthi insuku ayifani laba kwala noma mina namafu sesibafundisa abantu basebedelile mina bathi mina ngibanga ukushisa esengikufundile ngabantu abasothandweni ukuthi baqala ngokwenza bagcine ngokucabanga lo ntombazanyana enimbona lapha wasukwamithela indoda endala enomqondo womfana manje ngambona ehlenyuka nalo baba omdala uzama ukuthi athole amasentshana ukuze ezokwazi ukukhulisa umntwana ngaphambi kokumbiza ngamagama ngicela nikhumbule ukuthi kunowesifazana ohlulekayo kuyikalela mephuza utshwala thina sikaze sithi umuntu akangaphuzi kodwa abazali beni banesandla ngokunganithengela amathoyizi senidlala kakhulu utshwala kanti nibancane nawo ngaphuza kusho ukuthi ungcono kunabanye uyafana nabo mokwazi ukuphakamisa isandla usha umuntu wesifazane mina ngibazi laba mhlawumbe intaba namawa bona bayanazi ngoba mina nginazi nina Unyaka zakwamagatsha nomoya obuvunguza ngamandla kungenze ngabona ukuthi siphikwa nayihlahla zadilika intaba zithi intaba laba bazozazi kanjani bengakazazi kwayibona laba abazi ukuthi ukuba umuntu omnyama kuyisibusiso nje kukodwa uNkulunkulu bapha amandla kulapha bengafundanga bakwazi ukuxoxela ngeenkinga zakho ungabatshelanga laba uma bebekwazi ukumisa imvula bebengawakhulumisa nalamatshe kodwa lokho ngeke kusenzeka ngoba bazokusebenzisa njengezikhali mabebulalana nayi isiphiki imvelo kodwa soba yini mangabe sesizithanda umhlaba ebesinabo olwandle bengafakaza ukuthi sicishe safa mangihlebela umhlabazi uthi amanzi ayakhala ukuthi njengoba kade sijabula khona omunye phakathi kwethu ayixoshisa omunye umuntu omnyama emsebenzini manje amagagasi bekumele asikhiphele ngaphandle ngoba amanzi ayakhala athi sijabula kanjani komunye umuzi belale bengadlanga nayi isiphiki imvelo kodwa soba yini mangabe sesizithana umhlaba ngihamba ngiyafuna la
ngifuna iqiniso anikaze nilibone abaziyo bathi uhamba ushona iqiniso lihlukene kabili kuneqiniso eliyiqiniso neqiniso sokufuna ukulizwa wena ufuna liphi ngibuze enye indoda enempondo ngithi ya ngakubamba uwena lo abathi usathana ngithi ngiyabuza phendula ukuthi nje kuwizwe linje ngenxa yakho sikhohlakala endini ufihla phu unembeza kulabantu abadlwengula ingane engakadluli ngisho eminyakeni emibili unesibindi wena ukwazi ukwenza obaba babona intombi enganeni abangayizala omama ubashintsha ukucabanga yiphi imiza bazoyakha nalabafana ngoba baqale manje ukuhlula ukubekezelela inkinga zemizi yabo emva kokuthi benowatshali ukuthi uthanda linaminyaka kanti sikone ngani kangaka ithi le ndoda sonke singosathane emnumzane kodwa nina lokho ngeni kubone ngoba ngisho nisayingane kwakuthi manigangile niphiki ngabanye nawe nokubona abantu abadlula ngefastela bengcolile washa ama windows uzobona ukuthi abakuzondo makhelwane enkonzweni manithandezela abantu nisho fire pho makhulunywa ngesihogo umlilo nosabana uma kanti uyaphilisa khonzana uNkulunkulu niye ukubukisa ingane zabefundisi ifunana emapulpiti ngoba labafana ubezwa bekhuluma nje ukuthi abazilutho ngevangeli nani niyakwazi lokho ufakazi balokho amen usho ngisho ngingasafanele ngoba niyazi maningathula ningabe linyathele emsileni bamithisa la baqonywe la bashaye la babuye njalo bazoshumayela baze bejuluke futhi khona la yonke lento yaziwa njalo la ebandleni kulungile ngizondini vele kuzobe ngingaqali ngambaningi engizobafica enhlizweni zeni ngoba nihleka nabo kodwa nibambela amathuna ezifubeni ngihamba ngiyafuna la ngifuna iqiniso anikaze nilibone ephelele izotholakala uzobhala nje ukuthi inkondlo ziyaphilisa kona wonke ama platforms uzobe usuyithola ephelele hayi izocingwa yibo bona laba hey wendoda ungikhomboza emuva lemakuthiwa safunda high school le ngangifunda ngo8 bami kuthiwa yini inkondlo inkondlo lapha imbongo esuke ethula khona imizwa nemicabango umbuzo oqala ngifuna ukubuza wona ukuthi ukuthatha isikhathi esingakanani noma usubhalile uthi lento uyisho nje kanje ihlale ekhanda yonke yazi noma yini kumsebenzi ongakanani ngizama ukunderstand umuntu lapha phela umuntu ubona sekumnandi nje usuthi nobani lapho yabo ngifuna umuntu umunderstand ukuthi kumsebenzi ongakanani lento igcina kuwena kanje futhi mawuyisho wena uze samuntu uyabona ukuthi lento uyayazi obuyazi la kufanele uhleke khona la kufanele unike nekho yabo into engisho lento usuyayiphila but khona la kuqale khona ngicabanga ukuthi angazi kwabanye abaoza kwethu ukuthi benza kanjani bona kumina iyayifikela yabo iyayifikela and mase ngibhala inkondlo eyodwa mhlambe ngo30 minutes siqhamuka lapha igama laMqingo Umqingo incwadi eziningi ine information nje eningi so ngalesikhathi ngibhala kwakusawumncedi nje then ngelinye ilanga kwakuthi khona ubaba uthi mfana wami ukhuluma izinto ezingaphe kwakho uyabo nje lento ishoyo iwumqingo yabo then ngambuza baba leli igama leli wayengasho ukuthi yena ngumqingo kodwa from there mina ngalithanda lelo gama kwase kuvele kuba yilona ke ukuthi awumqingo hayi no sabonga kakhulu insizwa ukuthi sikufisela okuhle kodwa siyathemba ke futhi ukuthi usazobuya iphinde usivakashele usozas update usitshela usukhipha music video noma usukhipha album usuko iTunes go bani zonke lezo into esifuna ukuyibona zenzeke enkondlweni ukuze sithuthukene sipheleni lo 400,000 oyizinamba sifuna ube imali bese nembuya phela nizongizama sabonga kakhulu please like subscribe inkondlo ziyaphilisa on all social media platforms noma sebekuphikisa kuzobatshela inkondlo ziyaphilisa